Siphinde sinibingelele balandeli beKhaya TV2. Sesiphinde sahlangana lapha sesihlangene eWard 79. Lapho khona sino Green Friday. Njengoba nibona nje lapha emva kwami kukhona abalandeli beMK, ama-volunteer MK la ahlangene la ayatheleka namanye awabona nje ukuthi ayafika ayahla ayenyuka ezoza kule ndawo. So ke sithi asihlangane khona ke sisazoke sibathole sibezwe ukuthi ke kungani namhlanje behlangene lana, what is the purpose yosuku la namhlanje ukuthi bahlangane la bese sikulethela zona zihlaza zinjalo zingahluziwe. Stay tuned. Okay, njobe sishilo ke babukeli beKhaya TV2 ukuthi soke sithole nje ucoordinator noma uconvener weward ozoka sithatha sibeke asitshele ukuthi namhlanje kungani sihlangene lapha kule ndawo. Uzokazisho ke ukuthi ungubani kuyiphi position abese sichazela ngokuthi ke kungani silapha namhlanje. Sabona sizwa kithi. Kunjani mfowethu? Ngiyaphila mfowethu kunjani? Sikhona bafu. Sacela mfowethu sichazele mfowethu ukuthi ungubani kungani namhlanje sihlangene kahle. Siyabona ama MK aviliyele la ngendlela aviliyele ngakhona amahle impela. Awukusithatha usibeke ke ngawo ukuthi ke kungani namhlanje nihlangene la kule ndawo. Ngiyabonga ithuba bafuthi nisipha lona. Igama ngumvuseni kaDumakude. Njengoba sihlangene la MK izogubha i-Green Friday. I-Green Friday ke bafowethu ila sikhombisa khona sama MK ukuthi sisekhona siyaphila. Sisibophezela ukuthi sosebenzela abantu njalo Friday siyahlangana sibonakalise ebantwini ke mina ke la eWardini ku Ward 79 coordinator. So njengoba nibona nje kukanje silokhu sebakhumbuza abantu ukuthi phela njengoba sasuka evotini sayiwina, sawina iward, sawina wonke amaward aseKZN, sawina iregion yaseKZN. Siyazibonakalisa ukuthi sisekhona abantu bomkhonto wesizwe bangakhohlwa ukuthi umkhonto wesizwe usekhona. No, kuyazwakala kakhulu insizwa kithi. Yazi ke siyazwa lapho ethu ukuthi kuthiwa engazathi khona laba sebevele bevota nalaba bokufika ukuthi abangaphazanyiswa kuyipaza shop zabo la ngaphakathi eSouth Africa. Mhlawumbe wena i-take yakho kuloko ungathatha uthini mongabeka nje umuzwa wakho kuleso simo esijengana leso? Mina ngingakusho mfowethu ukuthi nje it's a very disappointing decision ukuthi ungathathela umuntu omnyama waseSouth Africa isinqumo sokusebenza nabantu uma ngaphandle. It shows ukuthi awunandaba nabantu bala eSouth Africa. So thina si-MK asiyingodlami, we high moral discipline. Sibeka nje indaba yethu kuphela ukuthi ngelinye ilanga sizobusa lo mhlaba, umuntu omnyama uzoze wonke umuntu omnyama angene ku-MK. Sikwazi ukuthi MK i-operate izinto ngendlela e-right. Okwamanje nje mfowethu angeke siphikisane nawo, abenza into yabo. Soshaya isikhathi ukuthi MK besemandleni. Sikushintshe konke lokhu, senza into ngendlela e-right mfowethu. No, siyabonga kakhulu mfowethu. Siyethemba ukuthi saloke sinani nje siloke sinicaphuna nje kancane kancane. Sibonga kakhulu ngethuba lakho mfowethu ubuqhubeka nemsebenzi. Nazoke. Sibonga kakhulu ke balandeli beKhaya TV2. Njengoba nizwele ke nani ukuthi cha iyabeka lensizwe ukuthi cha impela hayi bayaviliyela impela ukuthi bona bazibonakalisa ukuthi basekhona beumkhonto. Usho njalo ke mfowethu ucoordinator weward 79 ukuthi benza lo mbhidlango njengana lo njalo ngama Fridays ngenhloso ukuthi bazibonakalisa ukuthi basekhona beyiMK bezimisele futhi ukuthi basebenzele abantu. Ngisazongidonsela inye ilunga laphana ke ngaphakathi ukuthi liphinde nalo lisibikele ukuthi ke ngabe kwenzeka kanjani. Sawubona comrade. Yebo comrade. Ucomrade akakasitshela ukuthi ubani ucomrade. Mhlambe ngabe kungani namhlanje silapha kule ndawo? Comrade Nonhlanhla lo wakangidika eTriple 1 la sizobungaza iGreen Friday so vuselela ama comrade ukuthi azi ukuthi umkhonto ukhona ngaso sonke isikhathi. Sihlezi sinawo ngaso sonke isikhathi. Uma ngike ngibuze nje comrade ukuthi ke mhlambe ngabe yini inhloso yini enibheka uku-achieve ngalabo Green Friday enimenzayo njalo ngabo lesihlanu uma umbukelo ohlele ekhaya nje ukuze naye abe nento entshisekelo mhlambe ukuthi akwazi ukusondela mhlambe ngabe yini le emile ngokwenza labo Green Friday? Inhlonzo lo Green Friday ukuthi sigqugquzela abantu ukuthi iMK ikhona isebenzela umphakathi njengoba kuzoba u26 nje siyokhethweni sifuna bonke abantu bavotele iMK ngoba iMK yakwazi ukuphatha kahle abantu banakekele bonke. Hayi ke siyabonga kakhulu comrade. Nazoke. Injalo lento ma comrade. Njengoba nilalele ke nje balaleli ukuthi cha impela ziyakhipha impela lapha eWard 79. Bayasho ukuthi baloke bekhona nje ukuthi basiveze bazibonakalisa ukuthi bona basekhona njenge-MK ezimisela ukusebenzela umphakathi. Kuhlangene amawadi kahlukahlukene la ngoba enza lolu mbimbi lokuthi akwazi ukusebenza ndawonye eziveze emphakathini. Ake sithi gqimshelele soloke nje siloke sikudonsela zihlaza zinjalo ziza kwena zingahluziwe. Thank you.